Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. O'zbekiston umumiy uyimiz ko'rsatuvining navbatdagi soni efirda. Biz bugun Toshkent shahrida Sabanto'y bayrami. Bugun bizda shodliklar ko'nglimizda, ol quyosh ko'nglimizda, kiyiniz do'stlar qulaqqa, Sabanto'y bugun bizda. Hürmetli Uzbekistan'da yaşayıcı bizim milletvekilerimiz, Toshkent Qolasanda yaşayıcı dostlarımız, barımızda bugünkü Sabanto'y bayrami bilan chin ko'ngildan tabrik etaman. Bu do'stlik dünyasında bugün sizin bilan uchrashuvga bek shodman. Я благодарна жителям Узбекистана. Видите, сколько народу, много собралось. Это очень радует. Как и всех народов, у нас тоже у татар Сабантуй. Он, конечно, если он взял такую популярность, мы очень рады. Мы благодарны и руководителям, и народу, что вот так вот дружелюбно встретили нас. Бигзур рахмет. Kırlarında bölünü küllerinde Kolmadım şu niga kolmadım Koyitkan sayın ükkelegen kebek Buyuğup duramın su tollarım Tollarım, tollarım, tollarım Sizini tağını bir görür Tollarım, tollarım, tollarım Sizge tağını bir qaytır